Siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Namhla titile kuyo inyanga yakholwane njengoba nje sesihambe sagabana esigabeni sekuqala seminyaka. Lisonto lesithupha ke namhla emva kwaPentecost le minyaka edlulile bazalwane besiyayisimemetele ukuthi lisonto lelishumi nakune leminyaka. Izifundo zethu ke namhla titholakala ekhasini lemashumi lasihlanu kwencwadi yetifundo encwadzini yetinkonzo etholakala emakhasini namakhulu lamabili nemashumi lasithupha nakune, page 50 lectionary, page 264 prayer book. Tifundo tanamhla bazalwane time ngalolu hlobo. Isifundo sekuqala Samuela wekuqala sahluko sesihlanu, livesi lekuqala lesihlanu siphindze sifunze lemfica evesi lelishumi. Lihubo lanamuhla lihubo lamashumi lamane nesiphohlongo. Sifundo sesibili siphuma kubaseKorinte besibili sahluko selishumi nakubili, siqala evesini lesibili siyogcina evesini lelishumi. Bese livangeli ngeplanzisa kwamakholongcwele sahluko sesithupha siqala evesini lekuqala siyogcina evesini lelishumi nakuthathu. Ingoma lesihlabelako ingoma yelishumi nesikhombisa letholakala ekhasini 356 lethi imisebenzi lemikhulu lemangalisako, imisebenzi lemikhulu lemangalisako. Siyabonga ke bazalwane namhla kuthola lelithuba sitibona tivunguvungu letikhona emveni lakithi. Sibonga simakathe losinika lelithuba nje ukuthi sikhone ngokuthi sithembele lenkonzo siphindze sinethulele yona. Siyabonga ke nadzadze wethu lo Lilian lebekusoloko umuye asithembelela leyonteka ke kube namhlanje lilanga lekugcina asithembelela utawube alishiya leli lakithi. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi lomuhlekela wendile bazalwane. Siyamthandazela ukuthi konke kuhambe kahle. Siyethemba thina atawukwendeka ahambe uyawuphinze abuye futhi atawusihlola atawusivusela. Inkonzo yethu bazalwane siholelwa kanye nemfundisi wethu Dean wethu Babe Advent Dlamini kanye nami umfundisi Sigudla naye ke dzadze wethu Lilian lesimvalelisako lokungena asithembelela lena nkonzo. Nabe sithi site sono siyadiyena neqiniso alikho kithi kodwa nasivuma notethu uNkulunkulu wethembekile udasithethelela notethu edlule asihlambulule kubo konke kungalungi. Ngakho-ke asivume notethu ngalokuqinisekile sigcine imithetho yaNkulunkulu siphile ngothando nangekuthula nabo bonke abantu. Siyavuma-ke kanye sithi uNkulunkulu Somandla Baba wethu osezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngicabangana nekhulumana nekwenda nangakwendwe kufanele sikwende ngenxa yenkosana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile senze sikhone ngapha lokusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla lothethelela bonke abaphendula ngeqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kudo asimise asiqinise ekulungeni konke asigcine nasekuphileni lomnini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sithandaze kanye Nkosi Jesu sitimukutse kuboneni ibhaliso lokusebenzisa kathi wethu uthola into yethu ifude yakho bese wesigcina amandla akho lamangalisako ngoba wena uphila usane yise namalongcwele emnyeni lwethathu lokujulisekako uNkulunkulu munye nyalo nini. Amen. Siphindze simvusele bathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Simbonga uNkulunkulu losinika lethuba lokuthi besingahlanganyela ndzawonye ulalela inshumayelo yanamuhla asithandaze egameni laNkulunkulu yise lenkotsana namalo igcwele. Amen.
baba wethu engcwele yena ukuthi Nkosi emavi emlomo wami nawe ukuzinja kwathi inhliziyo yethu kweluleke kuwe Jehova nemthwala lethu manje naphakade ngaJesu Kristu Nkosi yethu amen. Singahlala phasi abazalwane sitikhumbule nje ukuthi izifundo tanamuhla sekuqala isifundo bese siphuma kuSamuel wesibili sahluko sesihlanu livesi lekuqala kuyafika evesi lesihlanu bese basahluka bese baphinza bavesi lemfica neleshumi silihubo lanamuhla abazalwane bekulihubo lemashumi noma lihubo lemashumi lamane nesiphohlongo bese isifundo sesibili sivela ke kubaseKorinte besibili sahluko selishumi nambili siqala ukufunda isahlukwaneni sesibili siyawugcina selishumi livangeli ke lathisa kwamakholondwele sahluko sesithupha siqala isahlukwaneni sekuqala siyawugcina isahlukwaneni selishumi nalithathu sihloko seshumayelo yanamuhla ke bazalwane sithi ukuphumelela ematimeni ngaKristu ukuphumelela ematimeni ngaKristu emavikini lamabili bathandzekayo sinawukhumbula ukuthi inshumayelo lethu betikhuluma ngendzaba yokuthi sitawubhekana netivunguvungu empilweni sisahamba nebokuthi siyadzinga ukuthi sendlule kuleto tivunguvungu singamaKristu sibonile ke bazalwane evikini lelengcile noma mhlambe singaboni labanye bethu sivile sabukela babona ukuthi ngokuthi kube khona sivunguvungu lebe singagadwanga umuntu lesivelile njoba lesikaNkulunkulu lesivetela nje sibone sivunguvungu uTemosave sivela evela seSwatini le thineke silibandla siyema ebathandzekayo ukuthi simemede ukuthi akukalungi kulwa akukalungi untshontsha akukalungi udubulana akukalungi futhi kushayana nekuthula kube sibona ukuthi kuyonakala konke lokhu silibandla siyakugwema bazalwane sithi cha akungendeli konke lokho noma ngabe tivunguvungu tenguquko tikhona kodwa konke asikwende ngendlela lesitawukhona ukuthi nanathi uma kwendiwa kithi besingajabula kithi siyathi bazalwane ukuthi njengoba vele tivunguvungu tenguquko tikhona ngeke saze satibalekela ngeke futhi size sitithandazele ukuthi tihambe ngoba iBhayibheli liyasatisa bazalwane ukuthi etikhatsini tekugcina vele imibuso iyawuvukelana etikhatsini tekugcina imibuso iyawunyakatiswa etikhatsini tekugcina siyatshelwa bazalwane ngokuthi vele timo tonke tiyawuguquka emhlabeni tentele ngokuthi kulungiselelwe ngokuthi umphiki Kristu akhanze tonke tinto timele kahle lesibona kwendeka emhlabeni wonke jikelele bazalwane kuyasikhombisa konke lokho ngakho sithi thina asethuki noma nje simemeta ukuthi cha phela akuhambeli ngendlela asicabanga nani sonke basicabangele labaphethe lanathi siphethwe sibacabangele nabanye labaphethwe ukuthi sihambisa kanjani indzaba yethu nekukhala nekukhonana kwethu ngoba vele kulilungelo lethu bazalwane ukuthi sikhale siphindze futhi sikhonone siyathi ke bazalwane ukuthi evini laNkulunkulu tonke letinto leti tiyakhulunywa tiyamenyetelwa kodwa nje sithi cha asingabe sesihamba sesibulala sesimosha konke lalapho sisaveta ukukhala kwethu nalalapho sisavikela lokungeke kwethu khona nekuthi abazalwane akungabi bese sekuphela sekubonakala sekude lovelako loholako siyamemeta sithi eveni akuvele baholi belive nakibo labo abakhala ngabo abavele baholi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane kulungiswe sitawuguquka ke manje bazalwane singene etifundweni tethu tanamuhla lesititholile njengoba ke sesishilo ukuthi sikhunjutiwe ukuthi emavikini ledlulile besikhunjutayo indzaba ukuthi sitawedlula ivunguvungwini lelandvulela leli viki bazalwane besitshela ngokuthi sisendlule tivunguvungwini uNkulunkulu ubhekile ngokuthi sikhona simsebentele ngalokuphelele solo ubhekile kuNkulunkulu ukuthi noma siqhubeka nakuleli viki bazalwane siyaniketwa tholoqina siyaniketwa insayeke ukuthi sisawena umsebenzi kaNkulunkulu vele kutawuvela labatawumelana nathi kutawuvela labatawuphikisana nathi kodwa uNkulunkulu uthi noma kunjalo noma kwenteka konke lokho asingapheli emandla asiqhubeke siye embili esifundweni sekuqala bazalwane siyibonile ukuthi
uNkulunkulu ufika esigabeni lapho asakhetha ukuthi akhweshise Sawula abeke Davide ukuthi abe inkosi ngoba bese sekabonile ukuthi Sawula angeke alunge. Kuthi ngokwentela konke lokho bazalwane kwabakhona ukumelana naDavide lokuvelako. Bantu abazange babone ukuthi isandla saNkulunkulu sasesifikile sikhombile ukuthi nyalo sesikhathi saDavide. Kodwa-ke sitawukhumbula ukuthi emavikini ledlulile besola siyiveta indzaba ukuthi Davide ngekuma kuNkulunkulu ngekusima kuNkulunkulu waba umuntu ophumelelayo. Ngakho nalapha-ke bazalwane namuhla siyavetelwa ngokuthi kuthi-ke asabhekene nedesire abantu abamelene naye uNkulunkulu wamenta kwaba kulokhonako ukuphumelela. Ngoba bazalwane kumqoka ukuthi sisaqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu sisabhekene nawo sibe nayo sibe nayo lokwadi nalesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu sisahamba naye yini. Davide wasindwa kuloko ngokuthi abesolo ahamba naNkulunkulu. Ngakho ukuthi nakuvela lokumelana naye akwathi ukuthi abambelele kuNkulunkulu ngoba athi ukuthi uhamba endleleni yaNkulunkulu ufeza injongo yaNkulunkulu ulalela intando yaNkulunkulu usemseni kwaNkulunkulu. Siyadzinga-ke nathi bazalwane ukuthi sisawenda umsebenzi kaNkulunkulu ngekudinisela siwende ngekuthi sihlolisise sivele sisesendleleni yaNkulunkulu yini. Khona sitewuthi nasidibana nenkinga uNkulunkulu asiphe ngokuthi siphumelele. Uma-ke uNkulunkulu angekho kule ndzaba bazalwane lesiyisebentako ufuna sathi ukuthi nempumelelo ungenteka nayo ingabi khona ngoba impumelelo ihambisana naNkulunkulu. Sifundzile-ke esifundweni sesibili lala sive khona Pawula ayiveta indzaba yokuthi kulukhuni kangakanani kukhona uNkulunkulu uzoveta ukuthi kunelinyeva lelimfikelako athi noma sekaveta tindzaba tethu uboniswe entintweni mantima kwani kodwa kunelinyeva lelimfikelako lelimenta ukuthi njalo njalo ababathe uyayiqhuba indlela kodwa eve kulukhuni nematima lifika lelinyeva lentela ukuthi bazalwane ate ukhona ukuthi akhumbule njalo ukuthi yena emandla akhe yena lusinto lwakhe neshisekelo yakhe yonke ivela kuNkulunkulu. Akuzange-ke bazalwane lokwenyeva nakufika kumvumele Pawula ukuthi aqhubeke nekwenta umsebenzi kaNkulunkulu. Waqhubeka njengoba nathi nje sitawuthi sibhekene nemanyeva lehlukahlukene empilweni tethu singayekeli kumkhonda nekumsebentela uNkulunkulu kodwa sifake kakhulu emandla ngoba uNkulunkulu utawusiniketa impumelelo. Sitawuthi noma ngabe sinetihibe lesibhekene nato kodwa yena siphe emandla yokuthi sinqobe siphumelele ngoba umbuso wakhe losebenta ngekhansi kithi kokuthi bazalwane sibe nebuphumelelo. Lithi-ke lifuna sathi ukuthi tinsuku tonke sitawumelana kutaba khona lokutawumelana nathi kodwa thina asinesabi asinethuki njengoba uNkulunkulu asho kuJoshua 1 chapter 1 verse 9 ukuthi uJoshua akakesabi ngoba yena uNkulunkulu unaye. Nakulesifundo lesifundile sanamuhla kuba seKorinte lesibili sakho seshumi nakubili neverse lemfika uthi uNkulunkulu mangabe uthi uNkulunkulu umusa wakhe usanele bese kulilandzelako livesi lelishumi uthi nangabe thina sesiphelelwe emandla noma sesibuthakathaka siphinde sithole emandla ngoba siwathola kuwo. Siyendlula kabazalwane singene nasevangelini lanamuhla lalapho sibona khona ngokuthi Jesu Kristu waba nebuhlungu kangakanani abona ukuthi bantu lalapho akhule khona bantu endzaweni lana akhule kiyo babe kanjani uma afika avela yena ngokuthi utawuletha lemisebenzi lemihle lemisebenzi yaNkulunkulu lebekasolo ahamba ayena etindzaweni lephinini. Bantu labazalwane siyatshelwa ukuthi ngenxa yebuthakathaka babo ngenxa mhlambe yekumbukela phasi kwabo abakhonanga kumemukela Jesu. Nanamuhla-ke bazalwane sisebandleni sitikhanza sileso simo sokuthi kuba khona buthakathaka netimo zide letenta abantu behluleke ngokuthi bemukele uNkulunkulu asasebenza kithi noma uNkulunkulu asasebenzisa abantu abantu bese abantu mhlambe sebabuka ngemuva lemuntu noma babuka siqu salomuntu bayakhohlwa ngokuthi uNkulunkulu akabuki lapho uNkulunkulu ubuke inhliziyo uNkulunkulu ubuke abantu abatawuhamba naye babheke embili. Ngakho-ke bazalwane kufanele ukuthi sibhekise ingqondo tethu nezinhliziyo tethu kuNkulunkulu silalele sivume sibuke lokhu uNkulunkulu lakwentako ngalesi sikhathi sihambisane nabo hayi lokufunwa ngithi ngoba uma ngabe sitawehluleka kuloko sitawutikhanza silibandla siwa sitikhanze silibandla sesilahlekile njengalabantwana baka-Israyeli abehluleka ukuthi uNkulunkulu Jesu Kristu asafikile emkhathini wabo bathole
lokhu uNkulunkulu bekabalethele kona lokukuphila lokukuthola nekwadi livi laNkulunkulu. Sitshela ukuthi Jesu wagcina asahamba, wagcina sathumela abafundi bakhe ukuthi akube ngibo labayawushumayela ngoba labantu yena bambukela phansi. Kuleli kubona namhlanje bazalwane siyatshelwa ukuthi lidolobha laNkulunkulu liletha kwesaba kulabo labahlaselayo nalabo abafuna ukuthi balibhubhise. Lokhu kubangelwa yini? Kubangelwa ukuthi uNkulunkulu ungemandla alo leli dolobha. Nathi bazalwane sisawela umsebenzi kaNkulunkulu sibhekana netinsayelo lehlukene. Kufanele ukuthi sivumele uNkulunkulu abe nemandla ethu atawusipha ukuthi sinqobe sifanane naleli dolobha kuthi singatawukwesaba ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu ngemandla ethu futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu unathi, siyazi futhi ukuthi uNkulunkulu uyasihola. Sibitiwe bazalwane ngokuthi umsebenzi kaNkulunkulu siwuqhube njalo noma sibhekana netinsayelo tonke letivelayo ngoba siyazi ukuthi sithunywe uNkulunkulu nasimati lolosithumile sihleli kuye sihamba naye ngeke sesabe sitawuqhubeka siye empini. Funa sathi bazalwane ngokuthi sitawumelana netingqinamba njalo kufanele sathi ukuthi letingqinamba letifikako bazalwane tifikela kokuthi takhe simo dzine takhe uthu bethu tisakhe dzine tiphindze tisinikete nemandla futhi. Uma kude letingqinamba bazalwane ngeke size sathi ukuthi lukholo lwethu lungakanani. Nakude letingqinamba ngeke sathi ukuthi sikhona ukumelana nenkulunkulu lokungakanani. Naside letingqinamba ngeke sathi ukuthi sikhona kuduma sifike etulu kangakanani kuketinthaba. uNkulunkulu bazalwane usiphe emandla. uNkulunkulu futhi usinte sakhona sababantu labatawukhona ngokuthi sibe ngetulu kwabo bonke uma ngabe thina sihleli kuye sibambelele kuye sithola emandla ethu kuye sitawukhona ngokuthi sibe bantu labanqobako. Ngakho ke bazalwane asingabi labesabako futhi asingabi bantu labajabulisa uNkulunkulu. Asibe labamjabulisako ngoba sifuna kuzo bakhe, sifuna futhi ukuthi sihambe endleleni yakhe sathi ukuthi sihamba naKristu sitawunqoba. Sibitiwe ke bazalwane ngokuthi sele isebentile bikhulu nalemangalisako sendele uNkulunkulu. Ngeke ke size sikwadi kuyenda mangabe sitawutivalela esikontileni uNkulunkulu abe asivulele. Ngeke futhi sikwadi mangabe kuhamba kwethu kuyawuqalwa ngokuthi sikalo selive sinjalo. Ufuna sisebenzise isikalo saNkulunkulu kude sitawufinyelela lapho uNkulunkulu afuna ukuthi siye khona. Funa sathi bazalwane ukuthi thine kuphila lekuhamba kwethu akusiko kwale live kodwa sihamba thine sisesigabeni lesinetulu kwelive, siyalengama live, siyalehlula live. Ngakho kufanele ukuthi sinqobe siphumelele kude tonke tingqinamba lesibhekana nalo. Kukholwa kumqoka abazalwane kule ndlela lesihambako. Mangabe kude kukholwa live liyasadisa ukuthi ngeke size sikwadi ukuthokozisa uNkulunkulu. Ngeke futhi size sikwadi ukuhamba indlela lesingakase satihamba ngoba sitawukwesaba. Kodwa nasinekukholwa, sinekubethemba uNkulunkulu, sinekumati uNkulunkulu, sitawuwenda umsebenzi wakhe, siqhube nenkonzo lasinikete yona uNkulunkulu. Ngakho bazalwane asihambeni siye empini siphumelele ngisho noma sekunetingqinamba, ngisho noma sekunematima, noma ngabe sekunelunyeva lelifikile. Yathi kokuthi uNkulunkulu utawukuphumelelisa akuphe kokuthi unqobe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyambonga bathandekayo uNkulunkulu ukukhulumisana nathi ngale ndlela. Siyathokoza ukuthi ebuthakathakeni bethu siyaphiwa emandla. Lapho lethemba lingabonakali khona uNkulunkulu uyasithatha asisuse emandleni asifake kulamanye. Ngakho asimbonge uNkulunkulu. Sisathandaza sikhumbula abazalwane bethu labaseyidayosisini yaseHighfield. Sikhumbule ukuthi ingcenye yayo isesifundeni lapho sifo samahazane sesihamba ngalelikhulu lubane. Siyabacelela ukuthi uNkulunkulu aphinde atibonakalise kibo. Sikhumbule bazalwane bethu base-Iowa nebazalwane bethu be-Britain. Sicele uNkulunkulu ukuthi ebe ngakubo, inkosi ibe nabo ngaso sonke isikhathi. Nkosi lengcwele lenemusa usithume eveni ukuthi siyosebenzela ukhosi ledumo lwakho. Usiphe lekubona kwenda imisebenzi yemimangaliso lehlukene egameni la Jesu Kristu.
silindele ukubuya kwaJesu Kristu inkosi yethu. Nkosi ngemsa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Simakathe Nkosi Jesu Kristu walahlwa edolobheni lakhulelwa kilo wangakhoni kwenda timangaliso emkhatsini webantu bakubo ngenxa yekumnyembenya nekungati. Sithandazela kutsi ulisite libandla libe yindzawo yelukholo lapho timangaliso takho titawendlalwa tibonakaliswe ludumo lwakho. Susa kungakholwa kwethu, ususe kunyembenyana kwethu, ngobe akusuye umuntu lowenda timangaliso, kepha nguwe lapho sikuvumela ukuthi usebenze ngemusa ebantwini lobabitile. Sende sikhone uconza Nkosi ukuthi awuhloniphi muntu noma sigaba, kepha usebenza kithi ngekuya kwelukholo lwethu nasinalo ngawe. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Babelo sezulwini, siyathandaza ukuthi usiphe emakhaya ethu, ukuthi sisekelane, sikuthathane, siphe ukubambisana ekusitaneni, ukuthi sengame tihibe lesibhekana nato empilweni nebufisha bemakhono ethu. Sita batali nebantwana ukuthi bacondzisisane, basitane ekubeni endleleni yakho bakubone wena. Sita mindeni lapho batali sebaphahlukile endleleni nyasevini lakho, nalapho bantwana bangafuni kwemukela timfundiso takho etimpilweni tabo. Letha inguquko nekubona indlela lesikholela kuwe nasekuphileni losibekele kona ngamunye. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi Somanda, ngenxa yekulahleka kwakhe wamkhweshisa Sawula, ngabeka Davide ukuthi abe yinkosi ngoba ayindoda yenhlitiyo yakho. Sithandazela ukuthi emabandleni nasemaveni ethu sibe nebaholi labanenhlitiyo yekusebentela wena nekulandzela intsango yakho. Kweshisa kithi bonke baholi labakhohlakele nalabanetinhlitiyo letimbi, ubeke labo labatawulandzela inhloso nemigomo yakho, balethe intokoto ngekuhola ngekutiphatsa kwabo. Yena baholi bethu babe nenhlitiyo yeluvelo nekukukhonda njengaJesu njalo. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkulunkulu wethu lomelulami Jesu Kristu, wenda timangaliso letiningi tekwelapha nekuhlangabetana netidzingo tebantu bakho labamkholwa bametsemba. Kweshisa kithi kungakholwa nekungametsembi lokwenda ukuthi singabuboni ukhona bakhe nemandla akhe kithi. Letha kuphila nekwelulama kulabo labanekugula lokungelapheki nalokwelaphekako, nakulabo laba nekulimala lokuyingoti nalokuxhwalisako. Sithandazele labo labasetibhedlela ngenxa yalobudlwangudlwangu nebugebengu nekuhlushwa, kutsi nabo bemewilise kuphiliswa ngemivimbo yaJesu Kristu. Qhubeka uvikele tisebenti tetempilo lapho sisala negciwane lamahazane. Qhubeka uhlangabetane netidzingo tethu ngako kuceba kwakho neluthumo. Sisaqhubekela sethemba wena njengemthombo wethu newabo bonke. Nkosi ngemusa wakho.
kuthandaza kwethu. Nkosi, uyadada tidzingo nemikhuleko yethu singakaceli nyalo ke thine sikhombisa kukholwa kwethu kuwe ngekucela emthandazweni. Hlangabetana nale mithandazo yethu nangekuhlakanipha kwakho lokumangalisako uhlangabetane nako konke lebe ufise sikucele kuwe lesingakakuceli. Nkosi, sisacela sithandaza egameni laJesu Kristu indodana yakho loyinkosi yethu lophila kanye nawe namoya oyingcwele, uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen.